nalazi uvaženi šumar Kloppenstein. Pa gospodine, pošto gospodin naš ne zna govoriti bosanski jezik, ja ću prevoditi sa njemačkog na, naravno, naš bosanski. Izvolite. Ja. Ich zu Sätlichen nicht in diesen Walden nicht gekommen, ja? Ja? En über zu Briefen gelesen. Uvaženi šumar kaže, ova šuma sastoji se od 25 drvača. Svako od drvača je bogato mineralima. Ja. Und diese Mineralen nicht geritten über zu Sätlichen. Ja, i na tim drvačima raste onaj... Drenić. Ne znam sad šta znači ta riječ. A Drenić. Gospodin kaže, malo ovako se našalio, kaže da, da ima sepet drva kod kuće, pa... Sepeten, ja. Ja. Und diesen Sepeten nicht gekommen, aber zu schlafen, verwenden. Ja. Und ich machen Geschloss und Geschöne und gemachen und das Schweine. Ja, kaže da mu je, da ima mater koja sad u nekom starom domu, pa čest kaže ide na onim proteze, ima neke na nogama, pa igra nogomet, kaže da je najbolja tamo u Njemačkoj, znaš. Ja, und Traktoren, ich habe Traktoren und Plugen und Subatschen. Ja, kaže da u njih promet tamo. Kod njih nema da policajac stoji na ulici. Tamo su veliki oni neke zgrade, na zgradama imaš autoput nama gradice. Ja, Puten. Ja, nismo, kaže, došli danas razgovarati o zgradama, već o šumi, pošto je on veliki šumar, gospodin. In der Schumen, in der Walden, wir haben Pečurken, Jagodön, und Liesken und Lischnjak und oder zu sätlichen Geräten und Obst und Werden. Gospodin kaže da u šumi najčešće raste kod njih bukva, ona liskova bukva, debela sa 3 metra, kaže da mora najviše narasti. Sad koliko puta rađa na godinu, ja ne znam, najčešće kaže žirove da u njih rađa, to ja sad ne znam koliko. Und zwei Žiren, was und Herben von Lieske und Lišnjak. Kaže da imaju veliku mesiraču, negdje tamo sirača raste do prečnika 16 metren. Do prečnika 35 metara, jel? Ja. A ne 35, 35 ovi centimetara, ja, Centimetren. Ja, najčešće kaže da vole motore voziti. Motori. Und wir haben eine Lugaren und hier kommen in diesen Wald und hier besuchen oder people and in that people are they are kraden. Kaže da imaju jednog čovjeka, to je policajac, on te more uhvatite ako krade slučajno drva, znaš. Drva ne smiješ krasti, nama te čovjek ubi, nema više da ti smiješ. Killen. I nama te čovjek kilnete tu, znaš, to znači kill, znači ako imaš više kila ne moraš tu naići nikako. Und okilen neko. Ja, i nama te kaže okine tu i paniješ, ubijete nama, zakopiju te buljadom odmah, ne moraš, eto. Und diesen Walden, wir haben eine Lichte, verstanden? Lichte and from Borice und Jela und Zimzeleno Obsten. Kaže od ti drveća, najčešće ima ono auto, ti drveća dobro, ono Bora auto, dobilo naziv od ti Borića koji oni imaju u Njemačkoj. Taj Borić kaže ne raste koliko ono. Und 50 Metern.
verstanden. 2,5 metra. Ja, ja, ja. Und wir haben eine Pönjen und Pönjen, wenn wir sitzen drüber, sitzen drüber und das ist eine Panjen, Lücke, die Panjen. Und dat wir calling eine Liebsten und Schnaken und oder zusätzlichen Klein. Imaju, kaže, životinje žive u toj šumi i te šume, znaš, to ne mora biti niko kod nas, vidiš, kod nas ovdje šuma, ova šumara kaže da će biti nacionalni park, taj park bit će dug 2 metra.